matula ko po na akayabeda kayo at makisuluta mo po kining bananamisa ngayon. At ngayon aldo ngayon, pag masusyan tayapin po ining kapiesta ning metong birhen i Santa Angela Merici. Kubalo nung angel patron saint na ini, Angela. Anyway, balo tamo po na potanging metong alimbawa, artista, metong actor, actress, o kaya magkanta. Patya sinikat siya, usually nga usta mo karelate ang star. Tamo, metong yang star. Itang bigning-ning yung metong actor, artista, actress, o kaya metong magkanta. At mo po ng retang kapanahonan ko, yan. Potang sabihan mo honor, ay, superstar yan, guy. Yan po. Deng Sharon yan kaya kayo. Ausan tayo Sharon, megastar. Okay. Reta namang mahilig yan drama, ay ni, balo tayo ni, i-Diamond Star. Nino kasi, Maricel Soriano. Ay, pwedeng paborito dari parakan. Itang star for all seasons. Balo yan nung nino. Ibilma. Aurendeng stars. Tamo ng tamo. Noong 1971, ating metong rock opera ini sinikat sa King America. At King Mabilo Gayato. Itang rock opera itang titled na Jesus Christ Superstar. Ini, talagang patok ita. Talagang, maging sikat siya po itang rock opera nga ito. Balo din nga itang kanta kayo Jesus Christ Superstar. O ba't sasabihan kayo ni, uling nga rin kaya katang ebanghelyo at ingkaya katang mumunang pamamasa. O ini po, tungkol kening star. Pero bayo ko akalinguan na bengi, manalbe ko yaning one-on-one interview. Iboy Abunda. Hindi nung rin yung interview na, no, President siya, boss. Sinabi yata na din kay PSA. Okay. So, pekiran naman ko lang. Orning atin yung sinabi ning Lenny tungkol kay ning kakatampis sa sabihan na yun. Okay. Kaya buri kay quote. Iboy Abunda, nanalungan Bakit ika? Ingi boto da rin tao. Yan. Bakit ikaw, Lenny? Orning sinabi ng Lenny, anong makanyan? Alam mo, boy, yan marami ng mga babae ang pinatunayan nila. Nagningning sila sa kanilang mga profesyon, lalo na sa serbisyo publiko. At naniniwala ako, nagningning na ako sa serbisyo publiko. Sa mga ginawa ko, napatunayan ko na yan, boy. Kaya, yan, i-operate sarili na bilang future tamong presidente. Uling ka nung migningning ketang gewa na. Wow. Sana totoo at sana oren din pilinan tamo retang bigningning keng serbisyo publiko. Po. In first reading gani, ating migningning mo namang star gani. Nino yan? David. David, simple yan tao, balota metong yaro kong mamastul, kayang pamilya. At orining in-acknowledge na kaya katang first reading. Pero pasalamatan nga pong Ginoo. Bakit? Keng kayang kalukan, kapakumbaba ni David, pasalamatan ng Diyos, pasalamatan ng Diyos. Huling, o yan po. Dinina ng metong talagang kagiwan at abilidad ni David. And later on, balota mo, yan, maging hari ya. Migningning ya. Kareng Hudyo, ay Diyos ko, megastar ya King David. Iyang biyasang dili kareng at matenakan kareng hari. Although Solomon, tinukiyin kayang anak, Pero yan ang aring David. Kaya first reading, iya muna maning mababanggit, nagawan ng ari ning Diyos, anti mo'y David. At balut mo, iyaring David, kaya niya manibatan. Hingkaya katamong Ginoong Yesukristo. Pipumpuna ng David, ing maging Mesiyas. Yapin gawa ng star. Migningning niya David. Ating Jesus, ni muna maning kayang challenge ngayon ni kaya katamo, Si Sinjan niya waring meto nga sulu para sukluban niya, king meto nga panakal. O kaya ibili may wari keng lalam ding meto nga pagkeran.
E wariya na, sinjan me, ibili me, keng meto nga, pitutumpakan. Wow. O ini, magningning, kislap ka, kalupaning meto nga star. Ne? O ining sasabianin kaya katamo ginong yan o ining hamo na kaya katamo nining ebanghelyo. At makanano tamo pong magningning kapatad. Ne? Kumislap. Palagi ako, at lula pong bagay rin isipan kong importanteng pakibalak tamo. Number one, o ini. Nung bisa ka pang magningning, king biya mo, number one, o ini. Try to discover the things, the gifts God has given you. Ne? Ating meto nga kasabihan, I think it's Mark Twain, sabihan na, there are two important days in our life. The first one is the day we were born. And the second is the day you discovered your purpose in life. Totoo ating tang mission. Ating Diyos, nang binyening mission na yan, ay kalakip ken, kayabe ken, retang marakala regalo, abilidad, ne, kapasidad, da binyena kaya katamo. And let us try to discover those. Ne? Kaya katamo nga keni, lomen, may austa mo kening radio. And I think, you will all agree with me, itamo nga keni, we are a pool of people gifted by God. Karakal tamo abilidad. Dati-rati, tabisang mamarap keng social media o kaya tatalantel, mikropono, pero ngayon mga sikantanang alub. Ne? Uli nga discover tala rin kaya katamong abilidad. So first and foremost, before we shine, no, let us discover the gifts, the abilities, capacities, skills, knowledge. Abinye na ni nga pong kaya katamo. Ne? At marakal na rin. Yan, lawin mo yung sinulot ko ngayon, gifted to give. Yan. Dakal din. Let us discover them. Uling kentang magningning. At, dening gifts sa rin, kapasidad, abilidad. Number two, o iningawan tamo. Let us use them. Okay? Let us develop them. Yan na ning gino, may sasalikot. Ing metong asulu. O kaya bibili me keng lalama pagkeran. Ne? Let it shine. Gamitan me. Ne? At o yan, i-develop me. At dapat o iningawan tamo. Keng kakatamong biye. Otherwise, hanapin ng ginukenin taulo yan na itang atina na lalo ya pang merinan. Totoo iti, development. Potang i-develop mo rin abilidad mo, kapasidad mo, ay lalo lang dakal din. Ne? Pero itang ala, agyang itang di takatyo kaya, milako pa. Neng kay matela rin. Potang talaga gamitan. Itala di-develop, ne? Yeah, let us try to develop these gifts. At kaya pa mag-develop tamo, yan. Magningning. Ne? Kislap tamo, kalupad rin batuin. Ne? At pangatlo, kuning importanteng dili. Ne? Etala mo i-discover deng regalo tamo. Etala mo gamitan at i-develop. O ining importanteng dili. At nano ini? Ining sasabihan tamo, ne? Number 3, kailangan, okay, gamitan, develop tala. Para keng sarili tamo. No? They should not be used for self-serving purposes. Neng kay marakal atao, gifted la. What dinevelop da yung gana-gana. Pero potang kay gamitan damo keng sarili da. Gamitan damo kitang personal dang interes, personal dang agenda. Ay, eta magningning kanyan. Magningning yamoy sarili tamo, pero walawang memye nga pong gino. Ne? Kasi importante ka rin regalo nga rin, ne? Kalupanan David, ay naknalize na, nung yemo kaya ka gino. Ne? Kung may din ang oportunidad maging ari, magningning. Ne? Masanting yung magningning, pero para kanino? Kaya sarili tamo? Ali. Ketang memye. Kareng regalo nga rin. Ating Diyos, o yan pin. I-develop, gagamitan talangan ding, regalo nga rin, abilidad, kapasidad, for the greater glory of God. In Matthew 5:16, o ining sinabi na ning ginawa na, let your light shine, so that
when people see your good works, they may give glory to your Heavenly Father. O iting dapat pong kaya katamong parasan. So that they will see the good works. Itamo ba yung palakpakan, no? So tata na they will give glory to the Father. Incidentally today, aro ining meto nga batwen, ining Santa Angela, yan, yung kalagyo ng angel, Angela Merici. Nung basa niya yung storya na nini, ay talagang star for all season niya. Kita panauna. Pero mong 10 years old ya pa mo, dinedika na yung sarili na kay Diyos. Kaya ba't may ulilayo? Pero bika beatific vision niya na mag-establish siyang netong grupo. Okay, balam congregation. Para kareng, kareng kaya nakanababay. Kasi yatang panahuna, ating paganismo, anak, kaya nakan, they are ignorant of religion, of the Catholic faith. Yaya, ini, education, religious training, instruction. Ini at may kaporma yung metong religious congregation, karetang Ursuline, sada. Making popular na rin king Italia, king France, and throughout Europe during that time. Peperno rin kayanakan, lalo na rin babae. Potapin naman maging imala, maging professional la. Ini, talagang bilos ng Vienna, para iubog nala dening marakadakayanakan during his time. Batwin, kinislapya. Para keng sarili na. Para keng mapong Ginoo. To end my homily, baloy, ating kong tindanan keng kakong spiritual director, ng seminarista ko. Ini sinabi niya kako, kaya kalingman ini. Anak ako, balo mo anak ako, andat nakakita ka, seminarista ako pa mo, malapit na akong mag-ordingan, pero seminarista ako pa. Andat nakakita ka, anak ako, may kakarugang ko, na. O bakit po ako naman? Kasi pota nung magpari na ka, ingakit da ke ka, ing sarili mo, alaway nga pong Ginoo. Kung naman po, tatasimbang ko, pota ka yung lupa ko yung atatanda ng dalawang lupa ni nga pong Ginoo. Balo yo, tenam ko ito. Hanggang ini. And I always have that in mind. Kaya po ang ating magpasala. Among, santing niya po yung homily. Among, kagana kayo po, appreciation. Sabi ko karela, yung ko pasalamatan. Pasalamatan yung apong Ginoo. Kailangan akit ding Diyos. Kapamilatan ko. Aliway, Father Peping, akit damo. Yapong Ginoo. At dapat, magningning tamo. Not for ourselves, but the owner of everything we have in our life. Kaya kalupan ng David, kalupan na rin ng superstars, ng public service, kalupan ng Santa Angela Merici, magningning tamo, maging sulu na katamo ng Diyos. Bangkanita, potang akit day ni, they may give glory, mamyelang kapurian ding tao, para kaya katamo. Para king Ginoo. Iting kaya katang refleksyon, pangnalangin, at sana ni, yung kaya katamong panikwanan, daptan, at gawan bilang Kristiyano. Amen.